hanyuma tuze kuyavugaho umwanya dusigaranye. Ndatekereza ko ntari buje kure y'amagambo twumvise mu giterane. Hari byo nashatse kongeraho gusa mwanya muto. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 13 biravuga ngo muri umuco w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Muri umuco w'isi kandi ngo umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ndashaka ko dutinda kuri iri jambo rivuga ngo ntubasha kwihisha. Zaburi 40 duhereye ku murongo wa mbere biravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gutaka kwanje kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashibira ibirenge byanje ku rutare akomeza intambwe zanje. Umurongo ukurikiraho ngo kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye biringire Uwiteka. Uyu murongo dusoreje unasomye Bibiliya ijambo ry'Imana biravuga ngo yampaye kuririmba indirimbo y'ishimwe. Imana ishimwe cyane. Yampaye kuririmba. Twumvise amagambo menshi muri kiriya giterane. Nubwo wenda tutabigarutseho cyane ariko ndatekereza ko kandi nemezanya na benshi ko twagize igiterane twumviyemo ibintu byinshi pe, haba mu materaniro rusange, haba mu nyigisho z'amatsinda twumvisha ibintu byiza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi naratekereje ndavuga ngo ariko tuzagenda tubitekerezaho. Ngira ngo biriya bintu bigiye bigaruka kenshi twabyishimira cyane. Niko bimeze rwose. Kiriya cyumweru hano hari habaye nko mu ishuri, ko mu ishuri pe. Hari n'uwavuze amagambo aravuga ngo byakabaye byiza ko inyigisho nkizi mu nyigisho ariko yigisha ngo ziba nk'ishuri, biba nko mu ishuri. Rero batubwiye amagambo meza cyane ariko ndashaka kongeraho aya magambo. Dusomye uriya murongo biravuga ngo muri umuco w'isi kandi ngo umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi ngo ntushobora kwihisha. Mu magambo batubwiye ko umuco twe tumurika ugira isoko. Muri bukayo magambo ugira isoko. Hari n'uwatwigishije aratubwira ngo aya mashanyarazi aya tubona aya siyo mashanyarazi.
hari aho amashanyarazi azava. Rero uyu muco uwo tumurika ni Yesu. Yesu ni wo muco. Hanyuma rero abatunze Yesu, abamugira muri bo bagafata wa muco wa Yesu, hanyuma rero bakagira gute? Bakamurika. Intego yacu y'umwaka murayibuka nayo ni ijambo rivuga ngo tumenye nde? Yesu. Nukuvuga ngo kumenya Yesu nuko tugira muri twe wa muco wa Yesu uba muri twe, hanyuma tukagira gute? Tukamurika. Nimba twaramenye Yesu, tidushobora kumenya Yesu ngo dukomeze tube umwijima. Nukuvuga ngo wa muco dukomora kuri Yesu niwo ugira gute? Niwo tumurika. Hanyuma rero icyo nashatse kuvuga, impamvu navuze ngo dutinde kuri ya jambo rivuga ngo umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi ngo ntushobora kwihisha, mu yandi magambo twavuga ngo umuntu ufite umuco nawe ntiyakwihisha, byanga byakunda umuco uramurika. Umuco uramurika. Hari igihe tuzadutekereza tukavuga ngo, umuntu akavuga ngo ariko ngo ubukristo bwanje ko ni jewe n'Imana. Ko ni jewe n'Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo umudugudu wubatswe mu mpinga z'umusozi ntushobora kwihisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Donc ndashaka kuvuga iki kintu kandi arico twumva cyane, ngo abamenye Yesu, abafite umuco wa Yesu ntabwo bashobora kwihisha. Na environnement n'ababaturiye nabo bazaba bibona. Umudugudu ni wo uri hejuru. Uri hejuru ngo ureke kugaragara. Timona hano muri Kigali dufite imisozi, ufashe nka mo Kigali ugafata nka za Jari, aho uri muri Kigali hose urayibona tu. Urayibona. Rero nukuvuga ngo uyu umuco tugira, umuco twahawe wa Yesu, byanga byakunda abatuzengurutse, byanga byakunda bagomba kuba barawubona pe. Barawubona. Nasomye amagambo biri zivuga ngo Samweli amaze kuvuka, nyina aramujyana, yari yarahize umuhigo, aravuga ngo natinze kubyara, umwana nzabyara navuka nzamutanga mu rusengero. Amaze kuvuka aragenda amushikiriza itorero, aravuga ngo uyu nguyu azaba uwo mu rusengero. Arakura bigeraho yinjiye mu buhanuzi. Hanyuma icyo nashatse kuvuga ngo Samweli amaze kwinjira neza mu buhanuzi, igihugu cyose rwose, igihugu cyose, ni ngo kuvuga ngo uhereye mu majyaruguru, ufashe nk'u Rwanda, ni ngo kuvuga ngo uhereye Nyagatare ukageza Rusizi, kuko niho harehare, ngo abantu bose ngo bamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi. Imana ishimwe cyane. Abantu bose
bamenya neza ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi. Ikibazo ni iki? Abantu baguturiye bazi ko warundukiye. Iyo bakureba baza bakubona ko warundukiye. Israeli yose ngo bamenya ko yarundukiye mu buhanuzi. Cya kabiri shaka kuvuga, burya hari abantu, hari ahantu tuzaduhurira kandi tugahuzwa n'ibintu byinshi. Ndashaka kuvuga ngo hari umuntu mu nyigisho batwigisha hano yavuze ikintu numva kimbere yigisha. Aravuga ngo abantu nimushaka nimukaze mubahata ngo nibaze guterana buri gihe. Sinzi nimba mwibuka ico kintu umuntu wakivuze. Aravuga ngo nimushake muze mubareka, ngo kuko hari yabirirwa nimba ari mu kazi, nimba ari ku isoko, nimba ari hehe, muze mubareka, ahubwo ahari akazi kanini ni hariya. Kuko ibyo bakorera hariya bishobora kuba ubutumwa buruta kuza bo bakicara hano. Ndashaka kuvuga iki kintu, wa muco wacu umurika. Icyambere nari mvuze ngo abaduturiye bose bagomba kumenya aho twarundukiye, abo duhuriye, abo dukorana, abakolege, abo twiriranwa amasaha menshi. Ese bo bazababona iki? Muzo tuzadukora mu mikorere yacu niki kiza kigaragara. Zatumye ntekereza Danieli, uyu mugabo ari mu bagabo bazabantangaza cyane pe, kanza nzanumva ndeye ubwoba. Biravuga ngo yari umwe mu bayobozi bakuru b'igihugu, ariko ngo mu mikorere yiwe yose uko ingana, Bibiri ziba presi pe. Bibiri zivuga ngo nta kosa na rimwe ryamubonekagaho ngo haba n'amafuti. Haba ngo n'amafuti. Abantu bose bakoranaga na Danieli, ikintu babonaga Imana muri we gusa. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Babonaga Imana. Mwibuke neza n'umunsi ngo bashaka impamvu, bamushaka w'impamvu, bagiye inama ngo baravuga ngo impamvu nituyishakira ahandi ntayo tubona, ariko aho dushobora kumufatira ni hamwe gusa, ni ku Mana yiwe, kuko niyo yari mwuzuye. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Niyo yonyine yari mwuzuye. None ngibaza mu mikorere yacu niki kitwuzuye? Nkunda Samweli cyane. Bibiri zivuga ngo haba no mu buyobozi bwe, ngo ageze mu zabukuru agiye gusezera ubwoko, ahagarara ngo imbere ya Isiraheli yose, ngo arabwira ngo n'abayoboye imyaka myinshi pe, n'abayoboye imyaka myinshi, ariko ngo ndabasaba mwese uko mungana, ngo ufite ikintu ashobora kunshinja mu buyobozi bwanje ahaguruka akinshinja. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ngo abantu bose ngo baramubwira ngo nta kintu na kimwe dufite cyo kugushinja. Yari yuzuye iki? Umuco. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Umuco. Muzo dukora byose, nimba uri umupastori, nimba uri umuwansiye,
nimbura umukuru w'abamama, nimbura umukuru w'abadiakoni, nimburinde, nimburi protokole, nimureke abo tuyoboye n'abo dukorana batubone mu muco wa Yesu gusa. Imana ishimwe cyane. Nimureke imirimo yacu nizo dukora bimuriki. Kandi Bibiliya yatubwiye ngo iyo umuco turimo ntuzawihisha. None se nimba dutanga umwijima, umuco wagiye, mureke tumurike. Reka mvuga icya gatatu kindi kizakigaragaza, kandi icyo natekereje, burya iyo ibintu biri normale, hari n'abazi kwikora ibintu kandi bigakunda. Ntimubizi? Hari n'abazi kwiyoberanya, ushobora kwiyoberanya rwose bigakunda. Ariko hari situation ziza zigakora ku ma emotion, zikazamura ma emotion. Bene izo situation zije tuzatwerekana iki? Umuco se uzubanzuka jahirya umuco bukiturimo. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Umuco wacu ugomba kugaragara no mu situation benayo. Bizivuga ngo Yosefu nzamutekereza yagurishijwe na bene se, kandi ahura n'ibibazo bikomeye. Atatewe n'abanyamahanga, yatewe na bene se. Ariko ibintu biragenda bigeze umunsi bene se baje kumwikubita imbere. Nza nibaza uyu Yosefu byari kugenda gute paraporo yaba bene se? Mwe muzamutekereza ko byari kugenda gute? Afite ubushobozi, kwaribuka ukuntu wa munsi bamufashe bakamwambura umwenda we, bakamuta mu rwobo, bagasura bagakurayo bakagurisha n'abanyamahanga. Byari kugenda gute? Ariko ngo umunsi yabakiriye, abakirana neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Bataramumenya bageze ngo kwase, baramubwira ngo twahasanze umugabo mwiza kandi watwakiriye neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Babonye iki? Bamubonyemo umuco. Noneho bigeraho naho abibwira bamenye uwo ari we. Batangira kwibaza uyu muntu noneho. Ariko ngo arababwira ngo mumererwe neza. Imana ishimwe cyane. Mu masiwasi agoye, abafite umuco wa Yesu nibo wagombye kuzutugaragaraho rwose. Ngo arababwira ngo mumererwe neza. Yababwiye ikintu ntangara, agiye kubasezera, yamaze kubibwira, yamaze kumenya ko bamenya amakuru bagiye kwase. Nzanekereza ni ngaho yatekereje ngo aba bantu ubwo namaze kubabwira bagiye, nibagera mu nzira barasubiranamo. Ngo arababwira ngo muramenye. Uzasome Bibiliya ngo ntimutonganire mu nzira. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Muramenye ntimutonganire mu nzira. Imana ishimwe cyane. Mu masiwasi agoye,
niho ibintu bizabire n'uwabihishe niho azagaragarira. Ariko naho umucyo wacu ugomba gukomeza kwaka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Nkunda Dawidi, ndamuvugaho ibintu nka bitatu. Bibiliya ivuga ngo amaze kumenya neza ko Sawuli yahisemo kuzamwica. Izivuga ngo atangiye kumuhiga ngo bagiye inama na Yonatani. Yonatani ngo aramubwira, baje inama ngo baravuga batari ko se koko uyu musaza yafashe decision yo kukwica. Ngo baje inama baravugana na Yonatani ngo ugende umugerageze turebe neza nimba ko uyu musaza yarafashe decision yo kukwica. Yonatani ngo aragenda uko bari bavuganye, arabigerageza, barabiverifiya, bamenya neza ngo ko byarangiye. Araza aramusezera, inshuti ye ngo aramubwira ngo nabimenye, nakonfirimye, genda amahoro. Yaramashije, byararangiye. Dawidi arahunga, ariko ahunga azi neza ko umunsi Sawuli azamubona azamwisha rwose. Ariko umunsi wa mbere ngo Sawuli ngo amenya amakuru, ngo amenya ko Dawidi yahungiye he Inayoti y'Irama. Ngo atuma abantu ba mbere baragenda ngo baje kumufatira Dawidi, ngo baragenda ngo bahageze ngo bahinduka abahanuzi. Wa mucyo wacu uzumurika mu bihe byose, bagezeyo bagwa mu mucyo, basanga ngo abantu abari aho ari abahanuzi, nabo ngo bahageze nabo ngo barahanura. Bukeye Sawuli ngo arongera atumayo delegation ya kabiri, nabo ngo bagezeyo nabo ngo baba bahanuzi. Ubwa gatatu ngo aravuga ngo reka nigendere jenyine, ngo afata inzira. Bibiliya ivuga ngo akiri mu nzira yerekeza Inayoti y'Irama, ngo umwuka w'Imana ngo muzaho, ngo atangira kugenda hanura. Ngo kugeza ubwo yagezeho Dawidi na Samweli bari ngo ahanura ngo ijoro ryose. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ijoro ryose. Reka mvuge iki kintu, buriya umucyo wacu iyo umuritse utuma n'abantu bari mu mwijima nabo binjira, utuma wa mucyo wacu uraguruka nabo ukabandukira. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Muzi ko umucyo wacu watuma umwanzi wacu ahinduka inshuti. Imana ishimwe cyane, ngo ahinduka umuhanuzi. Abantu ngo baraha ngo baratangara. Imana ishimwe cyane, ngo baribaza ngo ese burya Sawuli nawe ni umuhanuzi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Barahanura birangira ataha, ariko ngo arakomeza higa Dawidi. Uyu muntu yari yarahisemo kwica Dawidi kabisa. Ngo arongera aramuhiga. Umunsi umwe ngo bahuriye ahantu, abantu ngo babwira Dawidi, ngo baramubwira ngo uyu ni wo munsi Imana yawe yakubwiye ko izamaraho abanzi bawe. Umunsi wageze. Ariko Dawidi yari ameze nk'umusozi, nk'umudugudu wubatswe ku musozi udashobora kwihisha. Imana ishimwe cyane, umucyo wari umurimo ntiwashoboraga kwihisha. Ngo arababwira ngo ntibizabaho ko nzaramburira ukuboko kwanje ku mwami wa Isiraheli wimikishijwe amavuta. Ntibizabaho. Ngo aritonda gato, ngo akeba ku mwenda we, akantu ngo gato cyane, gato. Ariko kiza kintangaza, Bibiliya ivuga ngo amaze gukeba uwo mwenda we,
Dawidi ngo agira umutima umuhana, ngo agira remoro. Baravuga ngo koze iki? Sawuli ngo ahindukiye bahuza amaso. Bahuje amaso, Dawidi ngo aramubwira ngo mwami, mwami, kubera iki urimo kumvira abantu bakubesha? Bakubesha. Ati dore Imana yari gutanze, ariko sinzabikora. Imana ishimwe cyane. Wa muco wa Dawudi wari wuzuye muri Dawudi umurikira Sawuli ngo aramubwira ngo undushije gukiranuka mwana wanje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abuzuye umuco wa Yesu iyo bahuye n'abantu, iyo habaye ibibazo baza barusha abo bahanganye gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Ngo aramubwira ngo ndushije gukiranuka mwana wanje. Uwo munsi Sawuli arongera arahanura. Ngo aramubwira ngo nukuri ndabizi neza kutazabura kuba umwami wa Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Kandi cyo nico cari kibazo. Iyo niyo yari dosi. Iyo niyo yari dosi. Ariko arahanura ngo aramubwira ngo ndabizi neza kutazabura kuba umwami wa Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Barongeye barahura ubundi bwa gatatu birongera bigenda gutyo. Nashatse kubabwira ngo umuco wacu, umuco wa Yesu turimo, ni mureke umurike no mu gihe habaye ibibazo, no mu bibazo, ni mureke umurike no mu bibazo. Kunda Stefano ngo bamuteye amabuye, yari mu bibazo. Umugabo yari mu bibazo, yarazengurutswe n'ibibazo, yarazengurutswe n'abantu atarimo n'umwe umufitiye imbabazi. Ngo bamuteye amabuye. Ngo arahindukira ngo aravuga ngo data ubabarire kuko batazi ico bakora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Data ubabarire kuko batazi ico bakora. Umuco wacu ugomba kumurika mu bihe byiza no mu bihe bibi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Twasomye ariya magambo reka ariyo ndangirizaho. Bibiliya yavuze ngo yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje, ngo niryo shimwe ry'Imana, kandi ngo benshi bazabireba ngo batinye bitume ngo bubaha Imana. Yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Imana ishimwe cyane. Umuco wacu uzumurikira mu bikorwa, ariko cyane cyane ukamurikira no mu byo tuvuga. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo yashize indirimbo mu kanwa kanje, habamwe indirimbo, mu kanwa kawe habamwe iki? Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yabivuze Bishop hari uko yabaye nkubivuga by'amagambo. Mu kanwa kawe habamwe iki? Bibiliya zivuga ngo umwuka w'Imana ngo umaze kumanukira abigishwa ba munsi wa Pentekoste, ngo bavuze kundimisha, kandi ngo bavuga kundimi ngo zitandukanye, kandi ngo buri umuntu wese ngo akabumva bavuga mu rurimi rwe rwakavukire, ariko ngo ababumvishije bose. Duweze Imana icubahiro. Haleluya. Ababumvishije bose ngo bumvise bavuga ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Akanwa kacu kabamwe iki? Umuco uzuva mu kanwa kacu uzuza umeze ute? Uzuza umeze ute? Tuzatuvuga iki? Abantu bose ngo babumvise ngo bavuga ibitangaza by'Imana. Ariko haraba akanwa kabo kavamwe amagambo ameze nk'umuriro utwika. Haraba akanwa kabo kavamwe amagambo yo gusenya gusa. Haraba akanwa kabo kavamwo amagambo yo kwikuza gusa no kwishira hejuru. Yabivuze neza Dr. hano Nyagajo, naramukurikiye
haravuga ngo hari abantu baza bahagarara hano ngo bakaza kuvuga amakuru yabo, ngo hari n'abantu baza bambaza ngo ese ngo wabaye dogiteri gute, nkabambwira ngo ntubikenera uzansange iwanje amakuru uzayakubwira, ariko saya. Imana ishimwe cyane. Abantu bose ngo bamwumvise ngo bahaye bavuga ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe cyane. Yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana. Akanwa kacu kaza kava muke. Rero twahawe nimba twarakiriye Yesu dufite uwo muco. Reka rero uyu muco umurikira amahanga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Reka umuco wacu umurikira amahanga. Umureke tumurike. Kandi koko nimba tutamurika banza wibaze. Ezra ashoreye ubwoko bwa Isiraheli ngo yageze mu nzira ngo aravuga ngo ahari shobora kuba ndwaye aba bantu ariko tutari kumwe n'Imana, kuko ngo yari yarahagaze imbere hariya babaga i Babuloni ngo asobanura ko tugira Imana ibintu tugiyemo tuzabishobora, ariko ngo agere mu nzira agatima ngo karakubita aribaza ngo ariko se ko ndwaye aba bantu koko ndi kumwe n'Imana, koko ibintu tugiye kufesinga hariya hakurya ibintu bizakunda. Ngo ateranya abantu ku kagezi ngo arababwira ngo twiyirize ubusa tubaze Imana, tuyoboze inzira, tubaze nimba iri kumwe natwe. Nimba utamurika ahubwo ukomeza kwiruka, wabanza ugafunga amafure, ugafata pose, ukabanza ukibaza ngo ese ahari Yesu uyu naramwakiriye, ndamutunze. Kuko Bibiliya yavuze ngo iyo ari mu muntu ameze nk'umudugudu udashobora kwisha. Ndamutunze. Nimba atari ko bimeze dushobora gufata pose ukabanza ukareba neza uko bimeze, hanyuma ugakomeza ari ukurisha uwako uri kumwe nawe. Imana nituganze. Amen.